ሰላም ቤተሰብ ጋይስ አዶናይ ስግጥ ፍምስ ዝብል ቃል ጠቅሊሉ ከቀረለዎ ይብለናል ጋይስ ስግጥ የሚለው ቃል ብናቆም ይሻላል ምክንያቱም ከመውን ጋዜጠኛ መሳይ ተፈራ ስግጥ ፍምስ ዝብል ቃል ፖለቲካዩ ይብለናል ሰሞኑን በቲክቶክ ላይ ሲሰራ የነበረውን ዘመቻ የምታውቀው ጉዳይ ነው መሰገጥና መደደብ እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ ሰላም ቤተሰብ ፕላስ በብዘለሁም ሰላምኩም ይብዛህ ዚሙን ካልኦትን ዝገራኑ ቪዲዮታት ሒዘ ከችለለሁ በሐሳብከና ፍትሕ ክንውልና ነዚ ገዛዚ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ታይ ትጽበየለሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቪዲዮ ዝጀምሮ ንኺድ እሺ ጋይስ ና ሎሚ አዋልድ ሓዳር ምስ ሓዛ እስኪ በሐሳብከና ንሪኦ ሄሎ ማሚ ስዋ ክሰርሕ ደልየማ ዝግየሾ የመጀመሪያ ከእዴር ዝቅጫ መጀመሪያ ጥጅ ልስራ ሰግጥ ቀትል ያዘ እንትንኻ حلبك تسرح دليما بلج على خط تسرحي زنبرك ببربرة حلوة تسبلج علي ببربرة حسوا انجلي ما يفلحش اكبت بطو ايش مامي انت الخمو شروك عكت حندلي شرو دي بوزح كقورس كما ايش مامي مامي انت الخان حبشتي استخاعت ولد جايز حنبش دالي عبز شحانه دي كطفطفص هم غوغو بلا عبز شحانه طفطفش انا هم غوغو ايتيو እሺ ማሚ ማሪ እሺ ታቢን ኻ ቪዲዮ ኮል ክዱለልኪ ታሪን ማሚ ማሪ ታዊኒ ጭራሽ ክዱለልኪ ካል አይ ግዜ ኸይትዱልሽ ካል አይ ግዜ ከምዚ አይነት ጓል ትምርዒ ማለት ያው ታክን ብልኮና ጽንዓት ያውኩም እሺ ወሪድ ሂ ሳይ ጾለት ጎር በሃይማኖትኩም ከምዚ አይነት ጓል ከይትገጥመኩም እሺ ايش نخيد جايز قرطي بلاش عركي حسكن دلخو مالت قرطي بلاش عركي حسكالك اي كون مالتس اتكرتيس نفت موديل برني عرك جلق حزس بوتا اهاكم عرك بوتا زو خودات كلو موديلنا طعم بزحات طعم بزحات يفوتو مالتني واحد يرو طعمي اوكي اشي زغونه قبل ما جاتك اشي طبق موديل ميلاد كفتم بطعمي سبورت زغورخي نعخي فوتو خودات حدا دويلكي كم زفتك ترغاغيت كلي انا زللخيو كشلمكي مالتي حدا راخ ناوي كيتدول ليش هيلو سلام برو هلا سلامي كميكا هلا انا ده عندك بشكل دويل كلير اسمع هو فطاري هوي واي وردت لا ده عندك بزح غزي دويل كنيركا اي ملس الله صنح بايزي قدميس بزح غزي دويل اني رازادونا زي غايس زي حفيره اخطو اركتني بسمع كونن مالتيس حقي تفكرني خفورها بغلصلي من نسخه انا ناخي وحقي يفكرك يفلن نيركا تغيدي محفري لاود غيرو غود غيرو اخي قاري النار مجمري ارغاغص اخترخو نيرو بحالا كم حساب اسمع استانتا قرمات السخاس كمن لفي هفتها ليكا وي سلستا اغرها ليكا خوينيو انا هفتا بيه نبلكا تفحصات لا فقره ترجع وا تغاغبل هفتم دي هذا سمعسي سها ما يطعنانيكا اوانياني جنن اشتاي نفاس قداتي نستمع لبزي اوقع حاجوس يا معل ثلاثه جزي يبلع ده اي توساخو حنت لتوليعو تمسجني ما تايد ما يلي هفتي ولي سخات عنا يبل خايل له عطايا ابي مدفقه وريد هي ساي اي بالي من منو اي بالي صوي خاطر فهم زي يا جايز عطايو motherfucker
እሺ ጋይስ ካብዚ ብምቕጻል ንወለዳ ክትጥይቕ ከይዳ ሰበይቱ ዝዘንግዐቶ ሰብኣይ ናብ ሓማት ክድውል ከለ ከመይ ይኾን እስኪ ብሓንሳብ ንሪኦ ንኽእል ሄሎ ሓማተይ ማዓረ ዳሕና ድን ሄሎ ዳሕና ድን ዝወደይ ከመቐኒኻ ጨቢሳያኒ ያግል مثلا ما ويا نقعد اخذ ما تصير عسى وقرتنا نروح حدا ساينا يوم سلام كلهم الى ايام بقد ممتع اتاي دحنا دحنا يقول لك اسلكني يا اخو لاكو الدول له شكري يقول لك اتراقاقي انا اسلكني صقم يقول لي اسلكني تايو اسكتاي كلنا دل ግን የሌለ በቃ ከረው ያለና ያማን ዋይ نحن على ورح غيرات ورح غيراتنا يመስለናል ላይ ወይ ዛሬ አታየ ከመይ ተልካ ሰዓኻ ጥቅኒል ካያማ ሰው ኢላም ጭራሽ ወርሒ ያገራ ጋይስ ወርሒ ያገራ ካብትኸድ እስኪ ልክድ በጨረሽ ርእ ጋይስ በቃ ጠገም ይውሊ በቃ ዋላ ወርሒ ዋላ ትድገም ሽግር ይውሊ ዋላ አቆታታ ወርሒ ዋላ ትድገም كمون قدمي ولا عرفتها نيرن تفلطنون كيدا طقم يولي سلام تولن بقى كمو ولا اخر شكري يولي واي اتاي نحن ما بصرو غيننا اتاي متايت من خاصها ماني داغرال كان يو اتاي تمس دمايتكا بقى طقم يولي نفقطات ماني داغرال كان من غاغرلو ازي سالساي معلتي بلعي مغفلط ها زغصي انا ما بقى يسرح لي لو دخنه يسرحل له عين غيره وي طرطر براذر يسرحل له عينيا واي تاي له انا ما نشي انا تايا واي اتاني اخي ولا قد اخي واي مو يواص دي كلتيم تشي تغيرم جايز ما ببزلنا تشي تنغير زغونه غزي what did he say قال يورحت وسخ يلوا በቃ ጠገም ይውሊ በቃ ዋላ ወርሕ ዋላ ትድገም ሽግር ይውሊ ጥዒሞ ይኔ ባይ ጋይስ ናብዚ ዋና መደብና ክንምለስ ከለና አዶናይ ስግጥ ፍምስ ዝብል ቃል ክቐረለዎ ይብለናል እንታይ ኮይኑ እንታይ ያጋጢሞ ወስኩ በሓንሳብ ንረአዮ ጋይስ ስግጥ የሚለው ቃል ብናቆም ይሻላል ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎችን እያስቆጣን ያለው አይኖ እናንተ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ግን እኔ ስራዬን መስራት አልቻልኩኝ በስነ ስርዓት ያው ስግጥ ፍምስ ዝብል ቃልሲ ክቐረለዎ ብዙሓት ከም ተቀበልዎ ይፈልጥ እየ ግን ንስርሐይ አስጋይ ኮይኑ ዘለና ተዝቀሪ ሓይሽ ይዙለና ዘላ ማለት ነው አንድ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ በቃ በሰላም በፍቅር መስራት ነው የምፈልገው ህይወቴን ኢንጆይ ማድረግ ነው የምፈልገው ስለዚህ ከሰላሜ በላይ ደግሞ ቫልዩ ማድረገው ነገር የለም እውነት ለመናገር ነው የምላችሁ አነ ስርሐይ በሰላም ይክሰርሕ ዝደሊ ህይወት ኢንጆይ ገብራይ ዝደሊ ይዙለና ዘላ እና ስግጥ የሚለው ቃል እናቆመው እና አንጠቀመው and አይዲያው መስራት ነው እና ስግጥ ዝብል ቃል ሲቀረለዎ ክንጥቀመሉን የብልና ይዙለና አለ ኦሬዲ ክንዲ ዝአክል I don't know ግራይ ዛቴክራ በቃ ራሳችንን እናዳምጥ ተግተን እንስራ ካይምሮአችን በላይ ልባችንን እናዳምጥ እግዚአብሔር በልባችን ነው የሚደርሰን እንደ ዓላማችን እንቁም አይዲያው እሱ ነው አይዲያውን በቃ ና ስግጥ ፍምስ ሐሳብሲ ያው ጽቡቅ ገርና ትኩረት ገርና እንስራህ ይምበይ ካሊ አይነት ትርጉም እስከም ዘይኖረው አላቀድም ሕዝቡን ይዛረው ነሪዩ ቻ ይዘን እንጠቀምበት ስግጥ የሚለው ቃል ግን መጠቀም እናቁም በቃ ስግጥ ዝብል ቃል ስኽን ተቀመሉ የብልና ይጣቅልልና ይዙል ዘሎ ወዳችኋለሁ ይፈቶክም እሺ ያው አይደነኩም ሰማዕኩም ወይም እንዴ የሆነ ፈራሪሕም ወይም ኮን ዝኽእሉም በይ አዱና ከምዚሉ ባዕሉ ሓሳብ ክቕይረ ይኽእል ብተኣምር ዝኾነ ነገር ብድሕሪት ከም ዘለ ይዘርእየና እሺ ጋይስ ናሉ ማዓንቲ መደባትና ነዚ እመስል ነይሮም ከም ዝፈትኹምዎም ተስፋ ይገብር ቀጻል ብካልኦት ዓይነት ፕሮግራም ኢና ክንረኽብ ብዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ባይ